adofonom muni aba ekwesi kapana no so minimu edi ehye meji adwase dia na chese ensem a edi atentwe ewo memu ne eno ena yedi ebebesi eye ahase ebiebie ensem ani so epe ne pomasi brena na den nsem bi edi atentwe ewo eye social media chese wo bia eka eho asem na ni nyina eye comfort agrada an wode ne ho age ensensem bi emu anaga na fo susu se eni kwan se wo yesa nanso so ne ho wode agim num wode ntrane akwa eye wo bi anka ye nim se nka wono ane no a ene nka ni chochomucho an nanso so ene de wode kokobo kase ntrane kase ama eye sa abrante na anasa papa na abusuafo mama yembonra eye ensem no emu. Nana Agada turns herself into Kennedy, a Japan lawyer, threatened to deal with Reverend Obofor if he dares to insult the MP. Where any and someone ababato a year abonting, and as ababeda a year before and 10 times so say a year comfort agrada and anagrada one more babesiana ain. Wako a year chesses say no, one himself, one of Kennedy Japan. Asin Central MP our more sorry with the exposés of fake prophets and fake pastors no wo bobo bonkrofo din bebre ema wo start and wo do obinim and start say wa killing no ewiem na ebeto edwa ese eye wonabo Kennedy Japan eye na just say wo wie with obinim case eye na grad anidi na chese eda list awone no ebekọ no so be expose no ka che eye na grad as wonjai eye de wo ye no wo defame eye nkrofo anase like wo for the nkrofo ji wo mu esika no wonya anya sade a wono so ne to eba bede edi na Ghana for hwe ni mu se sa eye entokwa na anase sa kasa no anasa eye secret no ebeba abonti na wo bia enso so atibie no wo hunu eye nyuma bone a wonabo Kennedy Japan wo ka se eye na grada wo ye no nanso so enedai ena video a call viral for Reverend Obofor wobo or de kokko anaso wo kasa wo ne boso che ye wonabo Kennedy Japan say de dodo na esuso say wo say we be deal with him ye physical and spiritual e bi beto e dwanso say sa video no old video video etwam kura ena che so wo makwa ba nanso so na agrada de wono de wonte ye say odogo bi enu abe say ye dado say ye muno say ye afi na ebo say abawi wono de wogina so say hwe say wo ye wadwen say wo be sore ewa ye wono bo Kennedy Japan so pan dia ene ejai mene wo ye di be bom ye di be yem ye be ye hu fi ye be she trouser back na no na Ghana for si aden na grada say there Kennedy honorable wa for say ne personal lawyer na ne personal person na just one obekọ ba bia na we ye ni pa ana we ye ne dan say wona ye ne kasa ma for be kasa e de amano na no e na just kasa wo kasa na say wo odi ataginamu e de ama eye Kennedy Japan honorable ba ko epe no wo di hono ma atrentwie just wo di sa adwuma no de mano no wo di etu edwa SM founder and leader of Anointed Palace Chapel, Reverend Obofor, say one sheye, na wo ye na dwe so obekasa de atia wonabo Kennedy Japan, akomprekon, wo beka bibi e de atia no, wo be ye na dwe so obema na ni atira na ni nton, na wa keka na boso onsam de no won kan hunu say wonabo Kennedy Japan e na emfi na wo no, wo ye Kennedy, e kasa mafo wo ye ne lawyer wo gina mu de amano. Wobe obema Reverend na braba ye miserable wobema na hunu se wono wo ye comfort pa wo ye comfort wobema na hunu se ye mfa ya fofra ye mfa nko bia so wo we ene ne nsem wo de atu edwana chesem se Reverend Obofor edem na ye na adwen se obekasa ede tia MP honorable Kennedy Japan na waye bibia ense emfata dia ene wono susu no obema na hunu se na asore na watie no asore no enya asore biem enya de se ebe ya asore biem ama wono akose woko na wakwa ye de akwako preachi e de ache ne nsore ma enya de se obema no akwa ye nyamedwuma no wo so obe try se obe collapse in the church no e de ama no obema na asore no egu
we ene eye ensem ananam agrada wode atu edwa emra wokotena eye na fidie kese so eye tender tv ho na wokeka sa ensem we ede eche eye reverend obofo enam eye video a onu ehun ne se ekọ viral ewo social media adodo na ehun ne se eye false video no yesto no wonu de wagina eso ede eye kokobo ebo eye wonabo eye ne nana musina na se wonabo nkita hudi a woni eye reverend obofo ebedie sense no wonu mom ena ebedi akagina mu ede ama ne se reverend obofo be na adwen se obema nani atene ni ntom na wakasa bone bi kasa fin bi akere no pan ede a ene wono obema na hunu se asore na wo ye no wo beja ye na asore no wo begu no ede amano na ensem we ebebetu odwa na Ghana fosi na ho agrade uye okay pa na ho wo ye de wasema ba na yenka wasem wie ya ze se de one wona bokere apon akwa ya ba ko na ka so ne ye ba ko se de be ya wodi na na kokobo na ode ma wo no entimi mba na so wontimi nka na jayo se wo yes adie we all because of se wo yes de be ya eye wona bokene de Japan ni beba ho so no wo se wo ko ama nti waja wo de ka de na wo boa enya de se sa eye dwuma no ebesi ewo oman yi emu enya de se ebeba so nti se ye da ye bi ena wo so a ena ebese se obesore wakam sorry free would die because enya de se ebesi ede ama wo yenua bi ede ode ba mankin ka adwincheni ebi emfa emamo yenua ya Raphael ede ode eba say this nonsense must stop. Let's have peace in this country. He who have not sinned throw the stone on so ede no se hwe sa insemhunu we akasa we ni nyina eto entwa na Ghana ye nyina ye nya aso why ne emfa endwene because they say ye dwe kon a ye be fa so ye benya nyuma bia ye betime nya sika because eye covid yi mu no enioma ayetawe ayeso obi ata aso no obi apantan din ye bre ye hwe se de enioma bekoye na modi we ni ba toto abonten dia na no wo kan ede twa eto se de onya bone da no wondi kan ento ebo na chese ye ohun ne sem nana grada wa ye bone da enti wo kan wo obi di aba wo susu enka sanso na wono bo Canada Japan ono susu wa ye bone da enti no so obi susu ede aba na wono osusu enka emfa enkire eye amansan ye nua eye Ruth ede ode eba o se wo ya suro oya agrada now join Canada Japan wo la la ono susu ede enunu ye nua bi so ede ode eba ye o se hwe I say Kennedy can't fight Nana Agada because we advise him if he continue his party will lose. That is why they won't turn on Agrada. These people think they are fast. Wait, I thought Ken said he will expose Agrada. So how come all these stories on also no. Or say well mubo Kennedy wenya de se wo betimi asore ewo Agrada eso because efuto bi akwama no so wonim na wo sore ewo abaye yi so a wan sha na je se MPP amanyokuo no eningwase kase pa na ebeto wo mo MPP enya MPP biem se de etie no enunti na amano adane ne ho enunti won fa na expose no endru Agrada eso no yenua Beatrice enso ede awode eba ye o same all of a sudden Agrada is in bed with Honorable Kennedy Japan. Wow, this is how the world is. If you think you can trust someone, then please don't, because these people have deceived us big time. So and also say area say dear Nana Agrada one Honorable Kennedy Japan one dampem no watimi anya kokodro ba keno catch Reverend Obofo say wan hwe ya wo bema eye nanim aguase na nka wo mu de nko munim se eye na Agrada na eye Reverend Obofo de nko mo ye ba fine ene efom ba ku nkoja ne yonko na ye den na afa de ba kwada ne nachi de a che ne yonko wei kire se eye nipa untimi entrust wo bia enko awieye
would who to any person will be diwo ye shammo. Don't want to only said ebia bibi and ecosom agadano and a honorable Canada Japan. Ba kwa wa ma ya nunti ama wono wo gina honorable Canada Japan che wakasa edema no na chese bibi na aye den akoso said de be ya MPP for womanim entimi engu ase ebusuafo ensem nyina na ba e wo say ye like ye hwe and they say yeah amanyoko we yinti and si anasese adenti na Ghana ye pa amanyoko like bibia bebe bia ye de amanyo sem ewrewrem all the time no we make everything political edentia na asema agrada aka ye efa MPP ho anase efa amanyoko bi ho sa amanyoko bi belusi amanyoko bi be se wo mudin efa ho ebendenti ena masa no ma we nyina esie abusua wo hwe na agrada nsoso ntenene wo de ma revenue bofo won ne wa asem bi siwa wo siu no so waka no ho asem enu ntina ma wono susu wo yi no to adi ana ase wono susu nani abre na wopese nanim egu ase no ana meti he de jese mitirimu ayemi he minim se sa susu na won susu wodi ayo na so wonim se agro no de no na ade esa enkurase fo ye ade se ye tena se akasa nke bedum asu ko na susu na embre no kwa na ekonti ha ene di dwumadie no ebesi se de se yentimi ento aso ntino wadwenhwe no wo fie yi de wabenya emre ayeden analyze enioma mu na watimi de aba enti sa adwenhwe no fabra e wo tuma gh comment section mesenso se won subscribe ya mesese wo be ye de amaye no wamia bell no so na ye upload video bia watimi enya notification na emrepam ya kenka ma dwenhwe no de amamu follow your Instagram page so @tumagh_ media ene ekia sikapa makramo fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe